Ngan ini na. Pamatian naton ang mga pulong hang kalipay. Amaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis san aton puplongon. Diniha 105.3 MSFM. Siday ha mga huring hanharopoy. Akada sugan nga tak na aton pamamatian ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara. Siday nga naggagahin hinggugma ug paghingyap. Siday nga ginhuhuring hanharopoy. Dinihini nga bahin na naton programa. Siday ha mga huring hanharopoy. Ngan yan nga gabi aton babasahon inusa nga siday nga ginsurat nakon pagpasilungogan aton sangkay nga nagsalinurog balahan niya kadlawan hadton Miyerkules Hanuluhan han siday sangkay nga dayon la naigbaw an kiray. Iniin pagpasilungog han aton sangkay Hiser Alejo nidahan niya kadlawan aton Miyerkules kadlaw. Sangkay nga dayon la naigbaw an kiray. Naaningal an boses daw lingganay. Nadulot inaabat gugma di harumamay. Nadangup dayon kung ikaw may kinahanglan ayaw pag-alang imlarang pamamatian. Ayaw pagbantara hadunot nga istorya. Kay pagbulig kalipayan hadughan iya dara. Naugop han pamunuan kay ginduduso kaupayan. Hiya Hiser Alejo sangkay ta nga bukutan. Dayon naigbaw an kiray di kita maaram. Tungod ba kay nauurit ay ikaw makaharangit? Kundi ayaw sangkay, iya kasing-kasing putli, andam dumamay, haim kasubo ug galipay. Sangkay nga dayon la naigbawan kiray, sa nga siday nga ginsurat natin para kan Sir Alejo, tidahan iya, pagsalinorogan iya kaadlawan. Nabati naton inusang siday, dinahini nga parte og bahin na natong programa. Siday, ha mga huring na naharopoy.